Nyuma y'imyaka 26 Kabuga Felicien ashakishwa n'inkiko z'u Rwanda kugira ngo atabwe muri yombi abazwa ibyaha yakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu mugabo Kabuga Felicien yaje gutabwa muri yombi ku itariki ya 16 Gicurasi 2020. Uyu mugabo yamye ashakishwa na leta y'u Rwanda igihe kinini, imyaka aribaye 26, dore ko uyu mugabo yagiye agira uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bamwe badatinya kuvuga ko yari ari mu bateguye umugambi wo gutsemba Abatutsi muri Mata 1994. Uyu mugabo Kabuga Felicien wavutse ku itariki ya 19 Nyakanga mu mwaka w'1935. Uyu mugabo akaba akomoka mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo kandi Kabuga Felicien avuga indimi zigiye zitandukanye, avuga Ikinyarwanda, avuga Icyongereza ndetse avuga n'Ikidage. Uyu mugabo leta y'u Rwanda yagiye mushaka cyane, ariko uyu mugabo ntabwo yaje kugaragara. Gusa uyu mugabo kuri ino tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2020 yaje gutabwa muri yombi mu gihugu cy'Ubufaransa, dore ko kandi byemezwa n'ibiro ntangazamakuru bya RBA, Radio Rwanda ndetse na BBC. Uyu mugabo Kabuga Felicien dore muri bimwe yagiye agiremo uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo yagiye akusanya amafaranga agiye atandukanye yo gushinga radio ya RTLM. Iyi radio yari ikimenywa na bose, dore ko yashishikarizaga kwica Abatutsi muri Mata 1994, dore ko kandi uyu mugabo yaje gukusanya amafaranga ageze ku 450 by'amayero byo gushinga iyi radio ndetse no guhemba abakozi bayikoragaho bashishikariza abandi kwica Abatutsi bakorewe Jenoside. Dore ko kandi uyu mugabo yaje kugura imihoro igeze kuri toni 25 zo kwica Abatutsi muri Mata 1994. Dore ko kandi Kabuga Felicien ku itariki ya 7 Mata 1994 yaje kongera gutanga imihoro 50 yo kwica Abatutsi. Uyu mugabo wari ufite ubutunzi bukomeye kandi yaravugaga rikijyana muri leta ya Habyarimana. Dore ko kandi Kabuga Felicien ukomoka mu majyaruguru yari afite ubutunzi bugiye bukomeye, dore ko yari afite hegitari zigeze kuri 350 z'ubutaka zari zihinzemo icyayi. Uyu mugabo kandi yaje kubaka amasoko harimo nk'iryo ku Muhima, ndetse yaje kubaka n'ama etaje agiye atandukanye. Uyu mugabo Kabuga Felicien yagiye hisha cyane, dore ko kandi n'igipolisi cya Interpol mpuzamahanga cyagiye kimushakisha ariko ntikimubone, dore ko kandi bagiye bashyira amafaranga angana n'amadolari miliyoni 5 kuzamufata azahabwa ayo mafaranga. Gusa inkuru nziza ku Banyarwanda nuko uyu mugabo Kabuga Felicien yaje gutabwa muri yombi muri iki gitondo cyo kuri wa 16 Gicurasi 2020. Iyi wari ukomeje gukurikirana ni Yawe TV. Icyo ngusaba no gukora subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye y'imyidagaduro ndetse n'ayandi ukeneye kumenya. Kandi ukeneye no kwamamaza, waduhamagara kuri 078 322 227. Njye wari ukomeje gukurikirana ni Emi Nyawe.